السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد يا شباب في قناة ددو. طبعا اليوم نحن في بكاسي في مطعم اسمه مطبخ جدة. طبعا اليوم نحن بنوريكم أكل عربي هنا، بنجرب منيو كامل هنا. يلا نجرب يا شباب قبل الدنيا شكلها هنا بتمطر. شوف هذا هو هذا اسم المكان، وشوف هنا المنطقة واسعة واسعة، تقدر تجنب دبابات وتقدر تجنب سيارات على كيفك. الحين بنجرب على قول عمر، بنجرب كل المنيو اللي هي الكبولي، مندي مطبق والمطبق، ومعانا الروتي مع الصانع. يلا كمان. Kita ke dapurnya guys, نشوف كيف المطبخ. تمام. اوكي شباب، دحين رجعنا لكم بعد ما الاكله جهزت هنا في مطعم جده. طبعا زي ما قلنا لكم هنا معانا الرز المندي وهنا الكبولي ومعانا المطبق. طبعا نحن قلنا لكم انه نبغى نجرب كمان الصانه، لكنها للاسف خلصت، تاخرنا يعني نحن. فان شاء الله مره ثانيه نجربها. يلا خلينا نجرب ونقول بسم الله. لكن يا شباب قبل ما نبدا لا تنسوا السبسكرايب اللي ما سوى سبسكرايب، واعملوا لايك وشير في اي مكان وكل مكان يا شباب. يلا نبدا. بسم الله. يلا بسم الله. اوكي. ايش نجرب اول؟ اوه صح، نجرب الكبولي. نجرب الكبولي اول. الكبولي اول. Iya, kita coba kebuli aja dulu Mas. Iya dulu. Si monster langsung duluan dia. Sabar. Ini habis Wan, semuanya Wan, Umar, Muhammad nih habis kira-kira. Habis. Kita mukbang guys. Tenang, kalau ada Muhammad di sini. Habis semua. Bersih. Kita ambil dulu biar kebagian semuanya. Nih. Apa kita gak usah pakai ini, berdua aja begini? Hah? Iya, berdua aja. Boleh. Ya kan? Ngapain? Langsung aja ya. Iya. Guys, ini guys, Mantap, tuh. guys. Ini kebuli ayam ya. Tuh, masya Allah bumbunya. Wah, aneh cobain ayamnya dulu guys. Ini buat sambal. Gimana masih? Ajib. Sambelnya ajib. Oh, Kita langsung makan sambal. Aneh cobain ayam. Ayamnya itu bumbunya enak banget guys. Nih, itu bumbunya di luar semua jadi berasa sampai meresap ke dalam-dalamnya guys. Mantep banget. Cobain.
Mantep banget ya. لا Nih. lagi Wan. البهارات صراحة بالطعم جدا لذيذ في الدجاج. Guys, empuk banget guys. Guys, Empuk banget ya. ayam aku gila men, empuk. Aduh, kita coba pakai nasi. Hmm. Gurihnya berasa. Jadi apa ini dari kaldu. Padahal ini pakai ayam, tapi kaldunya kaldu daging guys. Pakai kaldu daging, terus di sini ada rasa gurih-gurihnya. Kayaknya dari susu ya, ada susunya. Iya, juga. ada susunya, pakai susu. Jadi makin rasanya itu makin enak banget. Lokasinya di Bekasi, Jalan Caman ya. Jalan Taman Raya kan. Nomor 32, dekat pintu tol Jati Bening atau Pondok Gede 2 ya kalau nggak salah ya. Betul guys. Nanti kita bakalan taruh link deskripsinya. Kalian tinggal klik. Nanti Langsung coba di ngejarain sini. ke sini melalui Google Map tentunya. Kayaknya bakal nambah sambel nih, kurang kayaknya nih sambelnya. Mantep banget ya. Waduh ini kayaknya harus begitu ya, nambah sambal ini. bikin nagih bener itu Asli. sambalnya. Sambel Jawara. manis. جوارة جوارة. عجايب. شباب اقسم بالله اني انا انصحكم مره على هذا المطعم. جد ما راح تندم ابدا. جرب الرز الكابلي او الكبولي والمندي هنا. للعرب اللي عايشين هنا قريب من جاكرتا، طبعا هذا هنا في بكاسي قريب، نحن خطوتين من جاكرتا. خطوتين خطوه كمان مو خطوه. بس توصل هنا تكبس بس. على طول، يعني اللي يدور على مطعم جبار يجي هنا. Rempah-rempahnya berasa banget, kapulaganya, kayu manisnya. Jadi kolaborasi dari apa? Bumbu-bumbunya ya. Rempah-rempahnya itu, rempah-rempahnya mantep banget guys. Berasa di semua lidah, semua sisi lidah dan menjalar kemana-mana guys. Bener, cobain deh. Maaf ya, aneh nggak bisa berhenti, benar. Iya. Benar nggak bisa berhenti guys. Next guys. Next guys. Belum kenyang aneh. Belum kenyang. Oh gantian, pakai piring kita sekarang. Iya kawan, tos dulu. Iya gantian. Ini mah nggak adil itu, nggak adil. Yang ini. Udah ya. Hey, Udah satu sendok. Nggak Mat, kita ini Mat. Hey. Bismillah Mat. Sini. Hey, Mas. Wow. Masih ada dua Ingat, nih. ingat. Masih ada dua nih. Ingat Mas. Mas ingat kita doang. Monster baru nih guys. Bener guys. Monster baru ini sekarang. Iya. Tuh, nih warna Kak. kuning. Gede banget, benar gede. sambelnya mana ada ya? Wah, sambelnya mana nih? Ini dia guys. Habis ya. Tuh habis. Dagingnya, wih. Wow, empuk. Wow. Mantap ya. Wah, rasanya ini mantap banget. والله شوفها يعني الصراحة تشوفها مسكت يد ملا يدك قنبلة هذه ما هي لحمة قنبلة. Dinamit. لحمتها نجربها أول. يا رجال Dapat sambal. تذوب والله تذوب. Dapat sambal. تسيح كأنك تاكل جبنة مش لحم. Karena nggak usah kasih sambal ya. Kita aja nih berdua. Oh ini. Lama. Hei, ente. Harusnya diam-diam ente. Mantap. Ini Mat, jangan main Langsung. ini Mat. Hei,
Sambal sini, oi. Dia besok bangun tidur, hidungnya pasti berubah. Langsung mancung gitu. Langsung mancung ya. Oh, langsung mancung. Makan di sini langsung mancung guys. Ini dapur Jeddah guys. Lo Berarti kata gua Pinocchio, tukang bohong, mancung. enak aja lu. Lu kira gua tukang bohong apa? Dia langsung mancung besok. Tuh guys, ini bisa bawa pulang guys. Apa? Iya, kalau nggak habis itu ya bawa pulang. Iya, gede bener. Karena kalian kalau makan di sini dagingnya itu nggak habis. Jadi bawa pulang gitu kan. Mantap. Dan kalian juga bisa mesen melalui GrabFood dan GoFood guys. Kalian ketik di situ Iya. dapur Jeddah دابور 9. جدة. كمان عنده حساب في الانستغرام، تابعوهم يا شباب، بتشوفونه هنا على الشاشة. وتابعوا حسابنا كمان في الانستغرام تلقوهم، بتشوفوها هنا على الشاشة. Oke guys, kalau ada yang mau pesan melalui GoFood atau GrabFood, nah ini dia bentuknya seperti ini nih Oh, guys. frozennya ya Wan ya? Iya, bentuknya frozen. هذا فروزن Nah. guys. Seperti Yang ini. malas masak Tinggal ada pesen. ini, tinggal pesan ini guys. Kalian bisa stok di rumah dan kemasannya Iya. bagus, ini di vakum, benar-benar tuh. bagus banget. Kalian tinggal cemplungin di dalam air panas dikit ya nggak? Iya. Sampai udah panas gitu atau udah anget pas. Nah, tinggal yang dagingnya kalian cemplungin di minyak goreng dikit tipis-tipis halus guys. Jadi biar ada kriuk-kriuknya dan rasanya nggak berubah. Mantap, ajib. عجيب. Itu kalau kalian pesan, stok yang banyak. يا جايز شوفوا كيف هذا مطبق. طبق لحم. Mukbang parah kita ini belum berhenti ya berarti ya? ayo mas, ayo jangan berhenti sampai bersih. هنا معانا اثنين نوعين من الصوص. هنا معانا الكاريه، وهنا معانا زي ايش اسمه؟ Acar. زي العشار عشار. هذا. في هنا يعني هذا الصراحة مختلف، هنا هذا اختراع من عنده. طبعا هنا في العرب ما يسوون زي كذا، لكن هذا طريقة إبداعية منه جديدة بنجربها بالكاري وبالعشار يا شباب، بنقول لكم كيف طعم. جايز Nah, cobain gimana? هذا بالكاري. Mantap ya? والله رهيب. Wow, aneh. Udah 99,8% kenyang. Tinggal 0,02% guys. Beneran. هنا العشار دحين شوف ما أعتبنا هنا. Acar. Wow. هنا مع فيها قطع خيار طبعا Enak banget. طبق. Hmm. Gimana Mas? Seger. Segar ya? Iya, kalau ini segar. Ada asam-asamnya jadi dia. Ada asam-asamnya. Apa jadi cuka apa jeruk nih? Nah, ini fermentasi. Jadi dari cuka juga. Jadi ada fermentasinya Ada. dan rasanya itu mantep. Nah, saya mau cobain. Kalau di sana sebutnya kare, kalau di sini kadang sebutnya cane. Cane itu India kalau nggak salah ya. Iya. Cane India. Aca-aca mehopia retera ala waktu. Dia punya rasa khas kental pakai santan ini kayaknya ya. Ada santannya kalau nggak salah ini ya. Pasti ada santan, Ada soalnya santan. kare. Ini ajib tuh. Enggak. Aduh. Tapi gua jujur Mantap, lebih Bang. suka yang asam. Ente lebih suka yang ini? Yang Yang acar. Nah, Gang. Kita cobain yang acaranya ya. Cobain yang acaranya. Enggak. Ah, cobain. Ah. Jadi seger. Yang kalah habis bagian sana cuci piring atau bagian sini cuci piring ya. Ente. Ya, hati. Ya udah cuci ente. Gua nggak Ente. ngomong, gua sudah selesai.
Wah. Lu yang cuci. Agak berdua, ayo jangan kabur. Kayaknya Alhamdulillah. kita bakalan tidur di sini kayaknya. Saking kenyangnya ini. Benar-benar wajib dan martabaknya itu mantap banget. Mantap benar. Kulitnya itu lembut, dagingnya itu banyak, bumbunya juga enak, gurih. Aneh makan sekaligus gitu jadi berasa di sampai kotak. Aneh beneran rasanya itu enak banget. Pokoknya mantep banget guys, the best banget, ajib banget. Pokoknya kalian harus datang nyobain di Dapur Jeddah 9 guys. Jeddah. Mudah-mudahan kalian kalau datang ke sini gak bakalan kecewa. Enggak kecewa bener. Oke guys, jangan lupa di like bagi kalian yang suka episode kami, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share kemana aja, dan jangan lupa satu lagi, di komen juga guys, biar kita semakin semangat. Iya. Dan nonton episode-episode kita yang sebelumnya, dan tunggu episode kita selanjutnya guys. Akhir kalam, salam, hidup, Diamond hidup. Masih apa? Ayo, ayo.